Sampri Manipuria rong Pius Dasahem Megicho Kadokave Lak Posose Hormu Mecho Pondet. Bogajan Forest atum pardun ron pen kang hoting pi keneblong. Ada morning walk kita matum pen kacheleng atawar kibak kasemarpon. Kardom pini prime time birta long pen nilisang pi marvelous rong parpi nonarju ikta birtang ton pen. Ningkreng lake ke kreng ki kriya por posi mi pen kachire bangke kenang sot. Adhe asab bag mi kachutaran penta nangli sung ikrung dathek. Hemalong chutun chudang ame punoi mate. Gas pen le chutun pusitame kachire mega bang kedo kenang sot. Lason se Dipu Police Station ke parlo rong Sampri Manipuria rong along Lis pen kido Pijus Dasahem Pinyanar lo porpai krihini rachiti malom kupiko son penone ahem mechupide. Bangso mege cho birta tong sekot pen fire brigade service aphan birta PC adimalong palidun pen mege cho pamebdun bonda mege cho ade ke thewa jo hum thoman fire brigade agari bang de apida ahem ke pamebdun longa por hoda bangke ahem mechupidet khangjang lo bangso mege cho hud ahemalong sok sang Peri lapen hemalong kido ana sonta mege cho ahir kang tang uajok me chopon lap mege cho hut kado kowe lak hora chitim ana tangka bangke na hokter mege cho pidara hem pu Pius Das ke than pon abangke bangso hem ko puson mesi ke cholong lok lone thangta chini ne athe neta hithi damje non se nangkele lang pusi che than pon asilo moi to gom po nai moi tia hi palo moi malani bogo silu dokanor এতিয়া তো কেনেকা কি হল বা মই এতিয়া লগে এই মাত্র আহি পেলাই হুমাইছো মই আপনার নাম কি পিজুস দাস কপি কোসন পেদং মেকে চলং লগনে ননামাত কে চিনি নিলাং পুসি চথান্দুর ইয়াতে তো আমার দুইজনেরই ঘর দুজনেরই ঘর বেলেগ নাই লগালগি আছিল কেনে লগালগি আছিল একো কি কেনে জ্বলিছে গম পোৱা নাই এইটো মই এতিয়া লগে একো গম পোৱা নাই নিউজ রিপোর্ট কার্বি আংলং লাইভ Eastern Range Divisional ke parlo Bogajan Forest Range pranap terang kapin khat lapen Ranger Nixon rong hang lapen ari sang ho tumpen chelangsi pajoni yangbong chardun ron aron repen thengpi ke pon kang hua gari kenebdon long birta kilong dun atengki ke damtang thangthang ni phai phlia jo aron repen thengpi kang hua tuma gari pon bom pa birta longsi kilang chari dun jia phan Bogajan Forest Range Ranger pranap terang hen pen pin khat pon lo Bangso kapin khat pon ateng pen ingnam rai kom sai khi do an mithanga sayamu cheklem pon si kedam tang thang ni phai phli pen phoning we tata DAS09 CC 6605 pen NL 01K 2234 humni aron re siguna theng pi abeng dimapur anat ke pon boma hut nebdun long chekla kineb long chega siguna theng pi kela kha pon long ateng pen kadokawe beng pharu an duji pusi chini pon Lason thakha Bogajan Range lapen Saphapani Bid Office atum pen chelangsi thangthang ni phai phwa jo le thot sidame ihum 4-wheel a truck AS05 6487 pen ben ki plak tanga thengpi aplang ki ongdung pen nepon long thulo kinebdun long chek hum thoma gari anta nonamat Bogajan Forest asai hemalong anwansi bipon lo nonamat bangso thengpi ki pon vega hem phwa phan kang honglang jongsi apora teng pen chewang ve pulote kang ho thengpi pu hok ponsi ingnam rai kom sai khi ahin pen si sponsi chepari deng pon popusi pachini pon kamang humi me alama bangke birta lo la pen news channel along lapo an birta ke klang pon bom aphita thengpi kang ho bang ington telang kang tonji kalisi arni nang pat bom asonsi thek pon lo jaseme thengpi kang hu kilit naya hawar ke borjan sarupathar la pen diopani malom pen helo Pudam pulote ajowang si kang ho thengpi ke pon pule pudetsita hinuneji Bogajan pen ananterang Karbi Anglong live Rong robar lo ka chelenga to war jong si hino parpik pulote ajada saya mole claim sedame awar sai longle
bonda rong robatuwar mesen do polote ke ongdung kaching thora war sai longpon lasi isia rong rob kaching thor ponjia phana bangke towar henlo kenang sot bino Lason se West Kar Benglong District angkang Kubili constituency arlo Khironi rongkang toya towar kahino akile kilid parpika jok kedam thang ni phai phorni kaike amat adap morning walk kedam atum do an chingrum si towar ke thoka sai dengpo athe towar jong si heno pulote kaching thora sai chot kalisi morning walk setame kedam kasik sagdo lasi ke do an atum chingrum pen chingwai ponsi bangso towar abangke longle ke thoka sai dengpon Bangso asai ke claim pon along Mridul Handikoi Ronjering hi Shyam Nandan Shah lapen ke ongdung atum chatong do Bangso hut Mridul Handikoi pen ke than pon ateng ke nil tumatowar sarkar hin pen abangke nangkelan avidedlo aposi itumle asap sap claim pon lo nangpu chathan pon si bangso asai claim pon lo pusi than pon দুটা দেওবাৰ হ'ল যোৱা দেওবাৰ আৰু এইটো দেওবাৰে আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ এই ৰাস্তাটোত থকা খালবোৰ পূৰ কৰিবলৈ যেহেতু ৰাইজৰ অহা যোৱা কৰা অসুবিধা হয় ৰাইজে চৰকাৰে এবাৰ ৰাবিজ দিলেই তাৰপিছত খালবোৰ যিবোৰ নতুন নতুন খাল হয় সেইবোৰ চোৱা চিতাৰ দায়িত্ব আমাৰেই বুলি ভাবি আমি ৰাইজে মিলি আজি যোৱা দেওবাৰ আৰু আজি দেওবাৰে এই ৰাস্তাটো কমপ্লিট কৰিলোঁ যিখিনি গাঁত আছিলে ৰাইজক কিবা ক'ব ৰাইজক এইটোৱে ক'ম যে আমি যেনেদৰে কৰিছোঁ আপোনালোকেও আপোনালোকৰ কিবা পদূলিৰ ৰাস্তাবোৰ পদূলিৰ সন্মুখৰ যিবোৰ গাঁত থাকে ৰাস্তাত সেই গাঁতবোৰ আপোনালোকে নিজে পূৰাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ চাফ চিকুণ কৰাৰ উপৰিও খালবোৰো পূৰাই দিব Khironi pen Mohanteron Karbi Anglong live Kidam thang ni phai phor ni Japra Langso Cultural Complex along Gosner Evangelical Lutheran Church Karbi Anglong Karbi Pastorate hin pen ingdeng thom kebra throk ningkan sega mai pi paman pon Kidam thang ni phai ke thom pen phor ni an ni thoma pharman si bangso mai pi paman pon lo Bangso ingdem thom kebra throk Gosner Evangelical Lutheran Church Karbi Anglong Karbi Pastorate mai pi pangcheng pon pe aprang Bishop Manipur Evangelical Lutheran Church Right Reverend Dr. S.K. Manlunaphan kangthum karne padopon lo Bangso phiajai megateng pen por phai sirke malom pen mai pangcheng ponsi coordinator Seva Bharat Borsing Tiso pensi mai charipon Bangso hud rat pen arnam aphan kirokar chosai deng ponsi Bethel GEL Church Evangelist Ronjit terang ahin pensi dan arnam aphan padai pon lo Lason si aduntu Right Reverend Dr. S.K. Manluna hin pen kachetong arat do anaphan jumisen arnamalam than pon si ingdeng thomgebra throk aphong ningkan sek amai pi ki paman pon mesen me pen pejut pon lo Bangsa mondli amelong nil tum Karbi Anglong like just met mane Karbi khet mana si chingrum chot na si nil tum mondli trainer cap anpini chingrum pon lo mana dipu pen ha salawar pen ha Kaziranga area de borpung tarapung la do area pen as chingrum si long samay to pon lo Bukajan pen anantirang Karbi Anglong live Kidam thang ni phai phor ni Dokmuka Town Club atum klembang amai padoponsi methang club kithir thip pen kido thekji lapen asona sai kedeng ponjia phan kachingki kache than pon Bangso Dokmuka Town Club klembang amai kangnia hud Dokmuka Town Club ko pusona bidi ke klem pensi kapang tang pon thekji ma bangso puthak ar sigjit pen mai ke padupon Bangso hud klembang phumate member saki misitame pekpon thulo Dokmuka Town Club amai phu puhor sing teron kachepan pupon bangso mailong club aphan kenang sodalam an chithan chimum padupon mailong Dokmuka Town Club asai hem kithir thip avilang lasi Dokmuka Municipal Board hin pen kikim ponji aphan mailong pen lamchak chipidun Bangso hud aluhiaman pen kachetong dun Karbi filmmaker Dhaniram Tisu Dokmuka Municipal Board Chairman Prahalat Timu Vice Chairperson DMB Rebecca Ingtipi Ward Commissioner DMB Sarlongki Tisu KSYC Harokhat Regional Council amai phulong sudar ingling atum pendanglok penangan Dokmuka Hawar Malom kethegeding atum chetong dut Bangso hud eminent filmmaker National Film Award kilong dun abang phu Dhaniram Tisu phan karcho sai setami dengpo Dokmuka pen Samsung 80 Karbi Anglong live Tande pini prime time berta bangke lapon se kang ton iglo dumi thakme kardong